بله تماشاوان هجا ام بهتر و مجارد راوستن مجارة کongirê Sûriyê و نها میوان مل سر هیلا اسکایب ما مصطفى فؤاد عليكو End.دesteya siyasî Hevpeymaniya Niştîmanî opozisyona Sûriyê li gel me dem baş ma Musta. Dem baş serçava. ما مست هفپیمانی لسر چه بنگه هاتیه vexwendin ji bo hazir bibe ve kongirê de. بله سرچاوا وك نود نوشي خد قوتن راستي يعني او 20 كساج هفپیمانیه چی بکن و حفت جيج كوميتا هاي التنسيق بيتشي كرن و پازده جيجي لشكرا بن و دنجي اوش كسي سر بخبن و نعمق هاشتيما وما بيستيقوا زلال بكن ايرو ومن نافاريك عربية سعودية. بله ما مست انجمن الاجتماعية كردي كو يك جنونرن انا كسي ده هفپیمانیه ده گلو هفپیمانی چه لسر چونا انا كسي بجداهيج بو في kongirê dibêje. بله ده كوميتا سياسي ده ازو هوالي مصطفى اوسو عمي هرن بوك نونري انكسيد هندري ائتلافيد جوان بيستانا امي هردو هرن. بله لگور خوندنا و بهتر چه مجار بینه گنگه شکرن؟ مجارة بي گفتگوی به سر نرینا یک رکبریه دو سوریا بیده و چاوا دانو استندن به کمیتک به آواکرن جبو دانو استندن بکه ده واری آشتیه ده جنیف سیا ده هگر نزیک به سربان هر دو خالا به. بله ما مستداخواز و هیوی نواج جوی kongirê چنه؟ باوريان بده و اف كونجر وقت بي مروحه وفريه او جغيري وك هيئه التنسيق والائتلاف او قال لك سيدي جيبين او لشكر جيبين او كارب بيتر بجهد هردو ونرينك هبشي بده او رولك باش بده ركبريا سوري كارب بيجي اف ركبري قال لي ركبريا سوري دشي تمثيل دكه واوي ويتشاغي اجا المتحده الرياض دي مستورر او بخارزه وفدي ركبريه هذا وبيكون الريم بويك وفيا او قافك باش بجبو بك انينا گفتگو جوگه چار سريك اجس كريزا سوري ربيك به تلي قال لك تحت هذا بله ما مصطفى فؤاد عليكو End.دesteya siyasî Hevpeymaniya Niştîmanî opozisyona Sûriyê سپاس کو تو گلمه بو.